din any location maybe a war and they here keke udin say me waha na ye de wa fix your group a was say ukomo apostle da se bebre it means covid era na away nose mask a very important ukokro ma mi pacho yusu and san woro no misro me nyai na be boa yie pa enti wenya nose mask na wenya sanitizer eye won saw na o minimum wa sanitize wa na enu so hia yie pa enu ntina delicious ventures for say omo delicious sobolo aba sobolo wan so nye sobolo bia keke sobolo a eboa umpum e boost immune system yeah and bina and rote say ha manre no mode aye ne kama eboa ema umpomudin o pressure was ra ebe mana bal they say normal o cholesterol was ro ebe nane no kra ubowa ebe boa etu wa na se kata uti oh this is one delicious sobolo aha ti misro pebi na ebe boa ti ebia wo ye party bi na wo ye program bia he wan ye duane po na wo di sobolo delicious sobolo ni delicious plantain chips mo plantain chips ankasa enye de ye wi na se ya ye ni mu nyina ye kuru ya ye review mu iti misro pebi na faso ahoho na omani beji yi pa upebi atu aton so akwenya ewo hopi ebo no dafam kama upebi so yi super personal so oh misro enkola no mu kusko amombi na mu fam protect omo minimum Fred delicious for ewo ahomato fo iso 0240 480 862 0240 48 0862 omusi bra na be jibi na ebe boa se misra bebre enkwaji sanjumedi munsom na apostle kwajima asempa otwedi ampo ya wede asoma no on tumpiti wiase agisa moboa de misra kitu obi enso so na sen na jumedi enkoso abrenya brebia na emmebu no esachira asho